Look down into the video. Hah? Did the video? Iya. Makan guys. Good. Makan berapa kilo? 10 kilo kan? 10 kilo. Ini belum selesai juga. Gue udah nggak tahu lagi dengan BM gue sama barang-barang lucu ini. Gila, bener-bener ya, yang namanya Tumblr gue tuh udah banyak banget, tapi nggak bisa ngelihat yang lucu-lucu kayak gini. Ternyata itu juga kayak ada glitter gitu. Kalau Sarah buka kos-kosan di rumah dia, gue ngelamar karena makanannya enak dan selalu gratis. Dan ini kesukaan gue. Literally taken in the middle of the night, my body stolen and violated, and it's still, they don't believe me. I don't know what needs to happen to me, what needs to happen to any woman for them to be believed. Karena apa? Satu gambar, satu objek itu bisa visual, bisa banyak semua orang. Oh ini gambar di gelas nih, ini bisa divisualin sama Karin di gelas ini. Ini. Jadi kan bisa gambar. Oh, ini. Serius lagi? Ampun aja. Om keset. Om yang main keset nih kata Allah. Baru nonton YouTube kayak ngelatih anjing. YouTube. Nonton YouTube ngelatih anjing katanya. Kayak anjing harus dikasih menang. Kalau enggak dia nggak mau ini lagi. Gimana tuh terus? Emang anjing siapa sih yang mau lo ajak main Dan? Lanjut. Coba lagi. Gue zoom pakai kali 5 nih, ini pakai apa? 15. Gue gak akan pernah bisa nih begini, sabar. Ini dia ketidakbisaan gue, sabar. Yesterday she rented a board from the shop where I work. Is that all? You left the shop together? Koko udah selesai pas banget, Alken yang datang. Yuhu, makan Alken sih. Lucu banget. Did it work? Did you get it? Hang on, there's something weird under the ice. Ih, cakep banget. Beef golden. Ini ada sayur labu siam. Best combination. Ada bakwan. Yeay, hari ini makan au kenyang. Terus ada bakwan sama ini apa? Sayur labu siam ya? Beef gul. Beef gulai.